preko 500 humanitarnih koncerata. Zašto? Pa što ja znam tako? Kako ne znam zašto? Pa jednostavno želja da se, malo se umori od toga, jednostavno želja da se pomogne. Pogotovo vrijeme i prije rata i ratno vrijeme. Sad malo sam ove zadnje dane smanjio to zato što fizički ne mogu, nemam tu energiju koju sam imao prije, ali uvijek kad mogu pomognem, što ću, jednostavno ima jedna stvar koja postoji, inače kod našeg naroda, ali kod mene kao pojedinca. Ja sam socijalan tip, volim da uživam, da oko mene bude sve dobro. Dakle, ne mogu da živim, da ja imam, a da nema nekog pored mene, nekako ne mogu da se ne osjećam se dobro. Znači, tako da volim da se pomogne i da se može samim tim sam sebi više vrijediti. A